میوانداریا دکتر جمال کوچر وقت ما قلت لدهو که لجل ما اندام لجنه دارایی دکتر دوباره صلاف لواب نسپاس با آماده بونا و اگر امسح کینه افصالجی بودجه کی خونه هاتیه جبهه کرن سرتری صدی پنجی و هشت صدی هاتیه جبهه کرن نجبهه کرن بودجه براستی العراق بوچی ودگاری تنگالک بحثا کشان نختینه دهتا کرن تا چند پیوندی به هیا بله زور سپاس صلوات خدالتو همی بینارو بیسرت کی 24 بن بدیتنا من 5 هوکارت سرکیت هین بو نخرج کرنا بودجه و کی پیتوی یا ای که بودجه بخو نه بودجه کا واقعیه یعنی همی جارا بودجه عراقی چجارا بدرستی نهات یا صرف کرن بودجه که حطانو که او سیستم دولت عراق السرچید سیستم که گلکی کفنه بجنوی بودجه بنودا يعني هندك ديرت نفساينا جدولك او بجسي خولد برلمانينا ازل بغدا نفسي جدولية بس رقمات داد جهورن بودجه خلق هشتيه في قفكي يعني بودجه صفريه وبودجه مشاريعنا وبودجت يعني قالك نوعيه بودجه در كفتين يد بيش كفتي او دولة عراقي تشبوي حطانو كا او ايكشوان خالانا خالا دوی اویا کو چجارا بودجه دولت عراق الدیف یاسایا اداره مالی نهات یا پسند کرن اداره مالی بجیتن 15 هر ساله که پیتویه جهاز تنفیذی کو حکومت بودجه روانه پارلمانی بکتن کو جهت تشریعیه بری سر سال جهت تشریعی و جه خلاص بیتن و بچیتا بوار جبهه کرنه دا اف بودجه 2023 هیوا 4 دا هاتی 2024 هیوا 4 دا هاتی معناه يعني ربعك شاركة صالة مالية بوري تتظاني جي دو هيفا حكومات همية محتاجة حكومات محلية وك باريزغا وك وزارات محتاج دو هيفا حتى اوي با وان بروجو وان بودجت هين يعني وان تناف بودجت هين بيتفينا كو معاملتوان خلاص كان بنمونه دي مقاولات كي دست بكان يعني بروجه كي دست بكان هر بقرش عردي وحتى كفيتا كاري افيجي وقت بيتبتن يعني نيفا كاسالة چي تشتا بجج بجينا بوش بلي موچي افا هوكاري سيه هوكاري نبونا سيوليه امريكا دوی فتره داشت بروان گرزتیت میلیشیاتا بو فلسطین ان اسرائیل ایوالی کری اوش هیوا 4 ورب درستی پارا نهاتیا دولت عراقی يعني الهیوا 4 محافظات عراقي 15 محافظ مكوم كرن كاجليت وانشنا همية اجلي هبوكو چپاره بو منايتا صرف كرن ام رابين ما جابا وزير دارای فريكر بروناش كراي گوتي من آريشا سيوليا هي لوا او پاره هي بردست من يداناي كو موچا به دابين كم يدي من يدي هميت راوستاندين اذن اويا سيا يا چاره كيمبونا داهاتا تتظاني البودجه دا 3 مليون و 500 هزار برميل يد داناين وقف كي 3 مليون و 300 فروشه اذا 200 هزار برميل الويري كيمبون الجل هاتنا خارا سعر غازي كو هر غافكا اش حفته وحفته هاتا كيمتر معناه او رقم تد بودجه دا داناين او رقم دشوان اتخاري مد بودجه دا انوساي حفته بس ما $7 بكمية هين خرجية وهندك روجا دا هاتت بن حفته دا وقت تتت بن حفته دا يعني $7 ديجي بكمية جبينا خاري وقف كي دا هات الجالكو دا هاتت نفخوي دا هاتت يترخي هرم وافا خرنا چوينت خزينة حكمة دا يا بينجو يا ديماهي كي اشبر يعني زيدابونا بودجه تشغيلي تتظاني هر دولتي كي دو بودجه هين بودجه تشغيليه هاي وبودجه برهنانيه هاي تشغيلي او نويتكو بو موچه او بو خرجيه دام دزگه حكمته وريفا برناويه اول دولة عراق يعني يش نوت تريليون بورين وقتش نوت تريليون حتى 100 تريليون بس بو في بابتي بيتن الجلوه كيم بونه دي خرا دي اف آريشه پیدا بي تواوقف كيم كتيلت دا اف آريشه
دی دربازی سال 2025 بودجه 2025 جی بیت به وان پنج خالان یان به جدی کال سر ده تکرن کو چاره سر ببیتن. يعني أبا حكومة تشيت جارة سركتن أشيم بيجم دشوانة دي شيت جارة سركت بابت أفان شر الفلسطيني وإسرائيلي وان ميليشيات حدكي ببضانيتن أو جي نيابصانة هي يا دوي دهاتت خو زيده كتن دهاتت ويجي دل سر حسابا خلقي بن بابت زاريبا وان زيده كتن يا دوي يا سيا هكر بكتن هرچند قلق زحمته بله یا دست پیکری العراق یا دست پیکری چندین نوعیت زاریبا بگفت که یت نیکرین و یت زیده کرین و یه شولد کنسر یا سیه یا هایی که راگرتن گندلی و کلش نداره بوان زیده کرنا با جان دکتور ببوره؟ اولا شولی مایا و شولی حکمتی رازیبونا ما يعني نبابته كدوي باويدا عم بيجين زاريبه همي قافا برانبر خدمته اگر حکمت خدمت تقدیم کرن و گاف که ده بحثی زاريبه کرد اگر چه خدمت بو خلکی پیشکش نکرن و بس زاريبه زیده کرن معناوی او پارد دتا وات کد بریکا راسته دادش بریکا چپ انت داره يعني الدنيا خره هو صايا هر قافا اقتصاد دولتك يعني لاواز بو در رابطن زاريبا زيده كد بس نفسي وقتي دا در رابط موچيجي زيده كد در رابطن يعني خدمات جي زيده كتن بو چونكو زاريبا برا پترش مروفت يعني شولكار و زنگين و خدانتشت تيتا ورگرتن مراعاتا تخاف فقير كن باشا دكتور كيشان نختينه ده چه آستگ دایا دکاره چه کشان لبای خدا بینتن ده دمین نزیکن پیش ده يعني تو حساب بكال هيفاده احتمال زورينا بارزگه دولت عراقي 1 دينار ندايش بجوان يا جدر و يا تشغيلي 1 دينار ندايه بروژه همي يت بريفاتشن بس بارا بونينش بلي بابت هندك جسروان بغداد او جي يعني صندوقك سرك وزيريا تشكري اسبيجم نزيكي 3 تريليون تدهين يبوان جسرا اوان تشت تريكوبانا يترخان كرين افدي زورينا وان يعني كيم كيمات تتصرف كرن طبعا وكي كيم كيمات تتصرف كرن معناه بروجا اوتوماتيكي حكمه سياسه او بروجه راوستياي هندا صالب دتكاري جارك دي حميد راوستنوا او ايك یا دوی کرته تایبت دل آواز بیتن یا سیه بگمان اف پروژه همی معناوه ده بنبار السر بجا 2025 و اوجی يعني بارگرانیه که بو حکومته فيتن حکومت ریکه که يعني سحکت هندک ریکه دی كو افي باري بدسخوف بينيتن يا ايكي فيتن اوان ميليشيا تحدكي بضانيتن مثلا يا دوي خسنا رويا الدولار كو دي بكفا دستين بانكين تايبت بي يك جاري برجاء صاديصات دي سالا نودا اوا دكارت وكي چورا سريا بيتن بو كيميا نختينيه اوا بديتنا من اصلا اريهن دولار بو دولة عراقيتن كو البردستيه و المزاد العملة نصارف كتن بابت أوا بابت كيميتتن اگر هندي بيتفيا دولة عراق بكامل هات وقف كي چه مزاد العملة كوكي وقف كي بريكا مصرفها يانجي او آليات تنيكو ال 2025 انا بكارينان از بيجم آريشا نتوي دايا آريشا كيم هبونا باريا اگر نه دولة عراق وقف كي تشيتن مزاد عملة دا شينا 105 مليونات فروشيت وروجا كربونا 192 مليون تشيتم كتا 205 و 305 اگر البردستي هبيت بس بسيار اويا ار البردستي هيا ان صحبت بارابتريات في نقطة جا دكتور من في برسفك الزلالتر لسر في خطرية كيميون نختينه دست حكومة عراقي دا جوار بگرم براستي تي چاوار اكرم بگهيتا حدك كو قيران جي دروز ببتن بگهيتا ويجي كو موچنهيتا دان العراقي موچه هر ایندان و پار موچه حکمت بریاره و اوه
همی تشتاب راوستینیتن موچین راوستین تا و اکیا دوی محتیاطی بنکی گلک باشه هی 125 ملیار زیاده تر لهاتید شن شوی سحب کنو و هر گاوا کاتنگا وین 2014 حتی 2018 ال 2019 حتی 2021 دست خوی بریه و هندک جارای اینایش 82 ملیار یا اینای حتی 38 ملیار و نهلای موچه نئتدان هر گاوا کا موچه نهات ندان معناوي دي شورش العراق دست بكتن وفقف كي إطار تنسيقي بچ شكلا ني مستعدة خلقكي مجالي بداتيكو بين سرشقة زور سپاس دكتور جمال كوچر اندام لجنة دارای البرلمانتو العراقي جدهوك اللي قال مابون ماندو نبن